Iyang o Kasalelya Mengko ay chingal sakaratan kapungawa pan kupron sa machail coach kay pani ponarok soko pon peyu pachuan waon ki isoko ligan ko nanalang ko o nan kanikan ay chingal waw chororong kapnan wain pon pey karyaon kapna speaker kay sa kewen pon pey state legislature o yang amuson ko watakasunat kan koros waon ki son ko bung labalab o yang awi son ko bung kan koros samorokan o labalab keiti o susta kan koros nan palian momotso chiak o government o pachuan waon ki John Way unsa yet sab macheron ranwach o sab mamay som baba frauling ferjuk meban pachuan pakita o taban rongwach sab macheron ranwach pan patata ever sampon pay cultural day para yagatriye sa puno Wain pon pe kachiang nan kasarawi and ran and chiak niat and masli sa kayo para yagtriye sa puno ni kolonya chim nan kolonya town kasarawa chab taklak tuaw palumay sang o parade eo me bachuan chapya ta kasarawach mechewa parade wach ye walyapan ewe chanwaran nan sapkan pel kapach kitar tipsawan pon pe marasang oj paini op Chan chiu ko o men kapachekan. Son kamay chen pon pe kan pacho nanaray chingal kapachen pon pe the call may sang wain nudge wain o wain sakos kolonya taga sabwafak o taga makala me chewatar saiwach. Murun walyapan way kanarail pachuan kalulanger nan chumwach ho santiyanger wasa rakasantiran pachaya Awiya kanach sak eo pachuan wiyawi puen kasamo kachti and ran kasampalwaj ye wasalapala pot labanach nan marki and wainach o nanalaknach kabaga penruchungata pachuan wiyawi sang Mr. Patterson Chet Melian sawacha peluya Chief of Staff ong Obusen Kopna Murun kabaga puach ye kasaraw machamach and abdan pelaikan and way met sa machel son kol anabangkan and wain ponpe pachuan pata pali tachong school machungalan ki anan choror sang Pickside School me pacheng nan kamoich and ponpe state anthem sakarata and kasomweo pachuan yawi sang mayor and Colonia Town the Honorable Kumar Bisa me pachuan kasamo kachtian wasalapalapot labanach nan markian wainach Nanalaknach labalaban chiakan koras mayang Koch the Bacho Kapna and Wayne Ponpe the Honorable Stevenson A. Joseph First Lady and Wayne Ponpe Dr. Aina Karnstang Cabinet members kan koras mayang Pachong members of the Diplomatic Corps Walyapan IOM mayang Pachong o NGO Jekan o Bilkoros mayang Koch The Bacho, Kabayatar, Ran and Chia Kasampalwaj. Kaulan Kamaj Kasalaleo Pachuan Yawi sang Wainach o Mr. Penancio Patak o Chingal Penakapkan met Pachuan Patar Kamajwaj. Mia Kasiyay and inching the essay writing Pachuan Yawi nan pungan puin kawalukan nan Wain Ponpe Marala Pachuan Takot Chia. School kan me pachuan poitar nan kasiyay wach ye school en Palang Makayo school en Senwar Makariao o ESTM school Makaslu o John school sang Palang school Mawaliantiar school Pukach o pachuanta aray chingal essay ong mabit chiak en Ponpe Kamay en chiak kan me pachuan wiyawi may nanan kasalen o sang waino sang wainach, wain sakas, kolona, taga sabwafik, o taga magala. Kalak pukach may nanan kasampal, o kasalel, poyay eo kulal sansal en sabmachel chiak and wain ponpe.
Sagarata and Kawaiteo Pachuan Yawe Sankop Nanwin Ponpei, the Honorable Stevenson A. Joseph, Oyech Me Bachuan, Nanachungal Sagarata. Di Chungalan di kapal lak mula tagpan kurang kaum coach sama cai magkakatan dan nagkacunguyan nan marki porus ya kacin sampai manikin manaman lak kayu lak kac an malay ini kay Chungal Sagarata kay puni kay anir doon na rekso paan kurang rekso kalap Pompeo, wala pa ang operasyonan ko. Pajawan-wan ko sa palmar, depende ko, nanadang ko, nan kanyi ko. Kaya tinapalapkan ko sa nan, kaniyan siya. Nan kachti, kaya ko puwede, kaya Chungal Sagarata kayo mo ni, man kukuran pasal malang po, tapendats. Wala pa ang operasyonan kaniyan nats. Nanalagnet, nankanyenet, bukan kong lapalap, bukay kong lapalap. Damilagan, etikan karus, ang waynet, ayang pacupan. Pacawan ul, wala ko yangay, kan mayang kapapali sa pamamayan government. Kariyaw na ka na, speaker, sumubong lapalap. Yung amayan kan, o Rusya. Kau lagi, mana kau mau cokan yang macam apa itu? Kecai kau Rusia, macam. Ranu juga raniu, mukasanti sang musunat. Government juga yang kasalnya, dan government yang cuma lagi kesampaian ciakan wow, untuk Ada kata musunat ia wa kapurta tamanamanta ni mas di sa kay ulpar korus Pompe kan kacungya iyo o kawawi siya tuwa ay masaysan dari alam may hindi magagpaitan tiyatama kasutuun siyang ay man sakar kita may pampurang kalap Kawain matalan ni muingat kawain kecil, rakacin wiuya sapal maray kawawin siya wow ranwas dan sapal maray wi. Ime men wiawi cumal kapundap choro pampuran pot nanalag. Pwede ang makacin, arkacin kubrata rin kakat mohon pabangwat. Sapal mga kati, kakatiyang soran. Ranwat. Ajajan, mek kagacak kakawawa master unsak, ongya, unsak. Kau kekalap pot, kajian waliatian maluaw, nila wal pope, ket, mon, bukan bos na kawas. Alangan niya pot, alangan nanalap, alangan bayot. Implementar dia cuma maluaw malan. Irai local chief executive kan mayang pacho Melon Mayor, Chief Magistrate, District Administrator Amar Chimamorankan. And I would also like to recognize the presence of our diplomatic corps, Dean Ambassador Wu Wei of the People's Republic of China, Ambassador Kokomaya, Government of Japan and your wife, and representatives from the United States Embassy and Australian Embassy in the FSM, and our dear friend there. Yes, and our residence coordinator of Iowa, Paniyo, Mabilikuya na Palangan Sawas, o Kanyang Chuchu, Kolipen, o Kolokontia. Saboy iso ko nagal pilarer. Dia kacin kalawat niya o kasolanar muing sa utulor kay lanayo. Kupura kacikitiyang Pompe Chailan kacin sosoki iran pilarer walo. Ami baan pacawan say.
Kaya yung pilarara, wow, tawag yan sa bagay ka. Pwede magtaglaan mo eh. Sangan mo yung kin kasakasana. Kasakasana. O iray, chol pumping yan suwo. Kin, chungalan ikin masapoy. Pwede kalap yun. Boy, manaman. O kupuran kalap to. Lakin, kuyawin ang sukors. Socha, nagkakalian ka. Di magkara di ang suwo. Dito wala sa isang tangkol po sa sarino kauya. Huwag kayo katulog-tugta. Huwag mata. Huwag pera. Huwag palikan. Right pain kawata huwag po. O pagkata, isi ba na papani huwag po ni Ramo Chaitin kata ni Samoro. Iuyakan hapani pompe nan huwag sa utolor. Manaman pacapacoca dekat-dekat ceren naman cakal ni sa utolor. Ani ang siyong iso kalagal kacin kalawati na siyong kacin wakit ay larar bukas. Wow, target sa kutaykat. Kawawati na wow na solar sangat jat bawat pacoti. Apapit so wow solar sangat jat pacota. Apapit dia wakil roba besar bawat pacoti. Oh pas-pasosili dan penganaramas. Karyawan pelarara rokos-rokosayar san salata. Pelarara was maitata. Salata dan paco-paco penganaramas. Dan may sa Lord paco yung masukul puliyam dan karunan sa Lord aramas menukanan kitikapan. Iso kalagal paco mo. Chonwe and pompe and kosokosay ng salita. Kosokosay ng salita. Pengilan korosya and kaksan sadam. Iray ka pa uyakaw na papaniya mas. O kala ko buka chen koroma. O kachkiyan ko puraray. Kuan kami namin ayaw pinararap na pali. Nagachichiki. Ito kakiyay siya. Kakiyay no. Kakiyay panel. Kuya kiponte uya lari. Miniminta na palpen iso kalagan. Kachin uyatar pasanti kay mapan. Kakela ka minimintanan uyan pompe. Ima pasa na sa pagkacay siyakin mo. Pagkacay ka kolokol. Biuya ko tututukan irelo ko sa piyatar. Mohon iso kalagalo tanga kay marakachun polato. Sangan mo iso kalagal pachoto. Ayaw tararabil kachichiki. Ren roroki. Irakan siya. Kahit ikin chailan apapaliya siya. Chailan apapaliya siya kurachay. Kuracay langsung poros chailan nanchiya gandak yakiye. Ya chai kachin muya pacho muya ben pompe. Eo planara nakasalata. Sapan macahit kapit, sapan macahit tuto. O chailan kapakapin kiyan sukaros. Dia kachichiki. Metawa kalala uyuya sarama. Uyuya sarama. Dito pala tayo pangkin. Peran pala. Eo pala ni sarama. Nakaitan ni chailan. Kasaleta kailo. Nakaitan ni chailan kasaleta. May ako sa paano yata tayo si Isu. Pag chailan kasaletas, pausa sa pagmacahit kapin. May kap. Pag chailan kakachin polato, ayaw pala na kachichiki. Kiki yung pum, melen.
en ike ka ia cai pan ngawau niki kala pako o pion kala pako ye sapal macai anina wow nak cai pan katoga yang kala ai wow aja kala ko pa kacin katoga la ko na ko cai ka ko ko melele o minimin o sanamau engapia ansu kos Bila Nabil sansa sang isu kalaga no kacen. Mawar dia cai main pope. Sang ansu ola to ranwat. Cai anuki pungian sana main sanger. Anuki pungian sana main sanger. Wewe ki mapum me soche an ansu sautalo. Iso kalaga kacen ukuradal pu and mia dan emen kecai karamas tunai. Lera rawat ima kamera dah, ima kareta mengenai kecai dan angoto kapur mencium kecai yang ucunga tahu kaca-kaca ada kecai karamas. Kaca kapur mencium demokrasi yang pu karamas memang kecai pasal di sabun macam soso, lereng walu, engkau ya bahasan kupura, bahasan mata-matawa, bahasan kau-kawi, sabun macam ini ya sempurna. Di mesan-mesan dan mengkakar riau, mesan-mesan sang selintas ko seliwendo, kapcay pangkorong mau, dan kakakay berkarata, dekat-dekat-ciki, minimin pena, wewe pena. Pena, o men kapacayan, limpak pena. Sojo kandasan. Sabay macam ciaran wow, kawasan pun wow. Dama kapacayan di ciaran itu busuk. Awiya kapacan wow. Wow na kayo yung kesempat niya, wow na ba kawasan tasang na chay momo. Ia chay paniyang nanchiki, chiwoki, kakelaka, chay anso paus sa pulamaniti minimin. Masuot sa minimin, chocho wow, aso sa chiyak. Chiyak kawasan pon wow, wow kawasan pun minum. Akcai pan kabaca, jojo yang sahun uyat. Akcai men memelan dia akcai men kalau pun wow pun bombe, akcai yang men bombe. Au tang akcai pan sapul man minum. Soja minum, soja wow, soja cia. Cia pan wiala mungkit. Mungkin kita nak cakap kapal yang mendaki kami tanah cakap ciak nak, abso, ciak, esok cakap rakyat yang macam apa, esok cakap rakyat yang macam mau, apa kacausan dalam cakap, dia kan kasar dia, wow, ansur terus, lereng walawat, ini gasan, ciak wow. Kau cuci, kau minimin, kau wow, ranwat, cai kata-kata, siapa wow dan terawat, mana cai kapal. Nama kesempat, cai ternon, siswa kita mamia kait, begitu wow cai selar katan mani, orang cai kapal. Kami kesempat, ingat kami kesempat mencari kolokol ciak dia kan konsentrasi wow, dan konsentrasi ini. Negara kita mencapai cuma itu yang semua. Dan kami cuma yang mau sekarang kubur. Ada bangunan oleh wow. Nanran tua cembet. Nyacai pan, men kecil penuh kapal sampai macam cia.
Kesan-kesan nan tolpe me way kecil roro ki popol ki wiapan sa pagmarantia. Men ate. Our past are never lost. Because we recognize that life itself is a gift. We give thanks. Tiki yung pun, manal, and enikita to a higher power that guided our ancestors and sustained them. And because we have known hardship, we do not take this life or this land for granted. Aniki pungiya sanamoita sangan. We remember the struggle and honor the blessings of Puebla. This is the spirit of Pinarello. These are the 8 fundamental principles bestowed on Isabelagan when he overthrew the Salvador dynasty. He pretty much brought democracy to the islands, where he gave voice to the people. In contrasting to the Salvador dynasty ruled with a very firm hand. His way or no way. Isabelagan made this possible. And that is why, when we adopted the democratic form of government, it was easy for Pompey to do so, because it started during the Isabelagan era. So to close, I would like to thank you for participating, all the visitors. It is my hope that this day will become a day that will be well known all over the world. That is my hope. Damit peladaga cuma kamu cuma nuraman. Running cia, kau cia kan baru Pompey masih di setiap aku ada detailing dan santa. Peniasan berkaitan kabar ada kendala. Irai dapat mendudukan memeniak pacoba dan engkau menemukan memeniak. Peniasan berkaitan kabar berkaitan cia itu entah kesantia. Baik kecuma meneniak. Irai mendudukan memeniak pacoba. Monsa ko yung cuma sa karata sa mga match na nagkaya sa karata ko o Russia karata sa mga alam. Nan program yay pangok sang wasalabalak pot labanach o yay lukan pong labalap nach the Nach District Administrator the Honorable Daniel Edgar met pachuan pausa tabagan langwach o yech met pachuan sakargitar pan kupuran wasalabalak pot labanach o koros mayangar chaweda program kasampal yay ranan chiak par yagdresak wanawach. This is Tapos dengan bawah, semua berpergian mengaji mengenai masalah itu. Ia mungkin pemain sering masalah pemain. Kemudian pemain sering senang dengan Ekor senang bawa pemain. Kalau nak begini, bawa saya kalau nak berkumpul, kalau nak kita bersama dengan berkumpul, maka saya bersama dengan berkumpul. And also pay my respect to our president, Excellency Ambassador, People Republic of China and everybody. Ketua Mayor Provinsi Kabupaten Negara Bisa, Ketua Mawaki, Chief Magistrate and Ministers. Ketua Mawaki, Soekarno, Soekarno Pemerintah, Provinsi Bukit Telenggara Barat, menyambut Tuhan. Mulia Presiden Pura, Risman dan Presiden Presiden Pura dengan berbagai masyarakat. Kita sering mengusahakan bahwa mengumpul berkasih. Takut Pompey, takut Pompey sarap. Sangat semua dari masyarakat bukan Pompey saya masih mani atau besar. Saya usul mengajukan berkorban kepada Pompey dan Wilayah Saksarawan. Dan serta satu ini, ini dinamai
Durian nasegaw sa pagkakita. Pareso pareha. Nyakasaya kung tumawaw nakakawan limentar. Kung ikatalaman nakasegaw, iingat ko sa dali pwede ay susal pagkakawang bukulan at pinagkakawang pagkakawan. Dengan isa kumawag na lawanin, dibulan pagkakapesa akyat na sa palan. Apagkat ko mga sa matong palan na pumumiya sa palan ng pagkakawang. Tapos sa niya ang buwaya na pumarap ng limentar, random palan sa palan. Kung sa nakakawag, kung sa ang buwaya sa pagkakawang. Kung sa pagkakawang niya random, sa ikaw sa mga pagkakawang, Negara itu berdiri berpotensial. Ia juga bagi persiapan negara yang berlaku dari orang dan berkumpul sambil berkumpul di orang besar suku besar banyak kita semai dua sudah besar ini tempatnya dan berpotensial. Karena kita harus yang benar. Sebelum masalah awal usaha Kesantian menurut punya harus berbeda. Kesantian menurut pilih harus berbeda. Ya pilih harus. Oleh sering masyarakat maunya semua orang dua. Oleh mereka, istilah maunya salah harus tahu. Aisyah. Dengan masalah kalau tidak lain. Bisa serius orang, dari yang tadi ini punya harus kuat. Bersama dengan mana yang tak apa ni, konten bersama. Dia akan bersama. Oh, bersama. Di mana kita bersama? Oh, bersama. Oh, bersama. Kalanganin kubur koros main gomeche autoben sob meche rong rawaj. Bepitatar ranan ciak pariak tri sopono pacuan poitar necimen kolonia mepacio nan kolonia town. Pacuan lugluka cakuprakanen gacin sabali radio physics age ong rong kapakan mebangan pacodo more. Kalanganin kubur koros o kasaleria mengko.